negara mah. Alhamdulillah. Sararehatnya pada jalan-jalan heula. Aing teh salaki anu banting tulang yang merahan anak pamajikan. Kemet, lain gitu, yuk gitu. Hari maneh atuh naon teterekelan kawas budak. Ya, 5.000 ya lumayan ya. Kang Kemet. Nuhun Kang. Aya Pak Kades, ada gula, ada semut. Ya tanah mimin teh. Pak Kades, aya Pak Camat di kantor. Kumaha janten ninggalin hitan teh? Jantan atuh. Hayu atuh orang angkat. Mak. Alah, itu geningan si Altong. Nah, tadi saha di ditu?